Evo, dobar dan dragi prijatelji, dobrodošli u naš novi video. Nalazimo se nadomak sela Golubić na mostu na zaboravljenoj unskoj pruzi i naš Dalibor će vam objasniti gdje vas danas vodimo. Lijep pozdrav svima, nalazimo se na unskoj pruzi Knin-Bihać, točnije iz sela Golubića, a oko nas su brda Velika Bolanča, Mala Bolanča, Samograd na koji ćemo se danas popeti i nasuprot je Plješevica. Tako da očekujte puno avanture i uživajte. Pa vidimo se. I nalazimo se na jednoj stijeni. Put Samograda. Morali smo ovo snimiti jer je pogled odličan. Gledajte vi ovu prirodu. A ovo je baš put koji nema puta. Sami ga birate. A to je ono šta mi promičemo i za šta se mi zalažemo. Drugi put ćemo vas svako ovdje provesti isto. Tu imate jednu pećinu pa ćemo ući u nju. Ali o tom drugom zgodom. Uživajte u ovome. Još nam na ruku ide i vrijeme. Jer je nešto pritkišu, a valjda neće. Tako da nije puno vruće. Cijelo vrijeme nam je oštar uspon, ali ne damo se. Cilj nam se gore popet na Samograd. Vidit ćemo li uspit. Jer su priče da je jako nepogodan za penjanje. Gledajte vi ove divote. I da oni sele po Njemačkoj, po Irskoj. Ne trebaš ni radit, nego samo gledaš ovako ovaj pogled i hranite. Šala mala naravno. Niko ne živi od lipote i od zraka. To je to malo iskakanja. Evo je naš Vuk sa Samograda. I upravo smo naletili na fenomen ovih područja. Aj sad nek meni neko objasni. Odakle ovaj bor raste ovdje? Nego iz kamena. Pa ovo nema nigdje. Pogledajte ovo. Evo. Iz kamena. Pa ovo ima samo u našoj divljoj Hrvatskoj. Evo gledajte vi ovo. Evo ga, kiša nas je uvatila. One se sakrili smo se ispod neke stijene. Evo, došli smo točno ispod njega. Pa sad ovo baš ne obećava. Možda nam bude solucija trk dole svom furcu. Nadam se da ćete vidjeti ovaj video ako preživimo. Ne obećava puno. Kiši nema kraja i mi bižimo u auto. Šta će biti padanja? Stan, ovdje smo prošli. Pa šta ga deli? A ovo je gušt.
Evo sadera sam se živ. Ajmo dalje, aj. Evo gdje smo upali, vraćajući se nazad. Aj, nema lako. Ovo je sve zareslo. A? Ovo imam smisli da dole, čakaj tu. A dole kad ovo je? Aj, ne, majko. Drveće sam mi suradnici. Vamos por ahí. Por ahí. Evo dragi prijatelji, opet smo na mostu. Neuspjeli pohod na Samograd, ali došli smo tamo skroz ispod njega. Penjanje uru i 23, a evo spuštanje 29 minuta. Pogledajte kakvi smo. Ja sam malo i saderan, ali nema veze.
takvi nam je posao. Pa lijep pozdrav, vidimo se. I šta smo ono rekli? Zapratite nas, lajkajte nas i podijelite nas dragim ljudima. Živjeli i do druge avanture.